kažem dvije reči koje možda niste znali neki, a mitropolita da upoznam, pomenuo je popa Nikolu Sekulića Simovića, on je 12 godina bio za Božić polaznik kralju Nikoli. I kad je jednom došao, nosio je banja ispred dvora, prošao je pored Lazara Sočice, mislim da znate ko je bio Lazar Sočica, jeste. I rekao je Sočica, ja se nikome ne skloni sa puta bez popu Nikoli iz Brskuta. A on njemu odgovara, na Cetinje nije dolazilo većeg serdara od Sočice i Lazara. To su ljudi koji znali u dimu da odgovore. I još pop Nikola Simović je predsjedavao Podgoričkom skupštinom kao najstariji poslanik crnogorski u to vrijeme 18. godine i da znate da on je bio predsjedavao Podgoričkom skupštinom kao najstariji poslanik. Pop Nikola, odlično, pa to je. A sad ovi bezumnici, ja moram da kažem, ovi bezumnici, to što niko ne radi u istoriji, kako možeš ti da poništavaš nešto što je bilo prije 100 godina ili 19 godina? To samo ovi bezumnici misle samo da ruše, pa su porekli